Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Inta ibasa ti Proverbio 2, versikulo 32. Nga maag ti tao amaki kamalala, dadaulen nala ti bagina. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Rimwar ka manen. Kanayon kalatan na rumrumwar amapan makimisa. Apay ayaan na po ti ulom tunggal rumwarak. Awan matidakas ngar aramidak. No rumwarak, mapanak iji simbaan. Wenno mapanak agpalingki. Wenno saan, mapanak makilaba. Wenno agplantya. Tapno adda mayawid ko akwarta nga agpaay iti pamilya. Guston! Nagbasitla na ibagak. Nakadukan. Makabil ka makita. Hay, adon a kinaranggas tar aramidam kanyak nardo. Ngam di ka sinubsubadan iti dakas. Nagadosaon. Makauma ka. Kaano nga tang agbalbaliw ti asawak. Iwanwan na kumaapunoan niya ti aramidak. Tulungan nak nga agiptol. Oh, sweetheart. Kung ako di ka umaita arabi eh. Sana mabalin nga aglangan na. Mailiwak lakit din ka. Among mo na si katibiyag ko, Trixie. Saan ani bakit mo tibiyag mo? Saan? Si kati amin ko. Ipanaknak mo nga ron ta. Babaan, hindi pa nangitad mo iti allowance ko. Ah? Naibos mo man ang tintad ko din na minsan? Si kamot, sweetheart. 3,000 lang tintad mo. Dagiti kakadwak dito eh. Ikanda pa iti 10,000. Sige nga ron. Saan ta na pagsaritaan da ita? Iremedyohan ka naman napikid ako. Itad ko di kayat mo. Isa di ka madanagan. Basta umiyanak yung boarding house mo itang agpatnagan. Kan mangtad ka pa iti 5,000 inton bikat ha. Taka sa pulak. Uray saan kan tupay lang umay iti 2 alawas. Tapno makaurnong kamanan. Anya? 5,000 ti buludom kanya? Wan pare, isublik mo't lang ito nagsweldo ak. Sige. Itad ko. Basta bayadam mo't lang pare ha. Oray alam amin na sweldo. Di ka unay pare Nardo. Di mo unay panuinuyan ni Trixie. Amang ano maibusan ka. Kasi mo ti pamilyam. Bagi dan tumot na sumaruno Alternate pare. Anya? Apay ngay akasta ka magtanardo. Naminduan ang nagsweldo ka. Ngam awan tinaitad mo kanyak. Dinak man pagluksawan. Awan lang arudon tinasweldok. Mas naawakan ka No sa dino ti pangipipanam iti sweldong. Di ka din makawawat. Imbayad ko iti utang ko. Anya nga iti pakaututangam. At dan samot pagluklukwam. Manangimon ka. Baybayadak man adag iti meriendak. Ti pangaldaw ko. Kanaminan. Kat no makipangpangan ka iti balay ta Melchor. Naminsan lang. Nasakit ka di tinakam mo mga anak. Siyak man tagsapsapol Saan ang nasakit tinakam ko? Isungarod atultulungan ka. Mapanak makilablabada. Kan makiplan-plantya tapno at damit na yun ti sweldom. Guston! Makauma ka. Diyos ko. Lawlaw agam ko matipanunod ti asawak. Tapno jak matutupan. Kat amangan no makisina akan ko na. Ay, yinanak man pa'y dito balay yun, nanang. Kalkalpas ko ngamin ang nagplantya iti gabsuon. Kat no agawid ak, sigurado nga agigamak manen iti danom. Taado manen ti trabaho iti balay. Ay, kat ang ginanaka Di mo matabuswan ngamin tabagim Amangan no agsakit ka. Pagtrabaho mat adya asawam, no maira na nga adda iti balayaw. Ay na, bayan yun, nanang. Amo yung matantugali na. Tinapatag kat saan nga agar aramid iti may kaniwas. Anya? Napatag namin di asawak, nanang. Diyak kayat nga griri kami. Diyak kayat amadadaal ti relasyon mi. Kasanon nga no iso ti mang dadaal. Anya. Ay na adu ti madamdamag ko. Amok no anya ti aramid na. Diyak matan makikita ni Trixie iti club. Damag ko, nagpapaagas ka no?
Anya ti sakit na. Anda ka no sakit na iti puso, pare. Anya? Isumati ko na ni darling ko akatrabahuan na iti club. Dahita nga tatalaga ti kapuna. Nakapaingawan ni Trixie. Diyaga mo, hindi ka madanagan. Tag-suplito mitlaeng. Malaksid no linapdanan nila kay na. Anya? Ada ka ti asawa ni Trixie? Asinong iti makamo ko datayo? Kat agsusukat mo ti asawas dagita. Kung nanamot niya awan ti asawa na. Patsimmet. Si kanto pa. Ada asawam. Kayat ka akasaritaan na imbag narto. Tadyak kayat amarakrakistado takas agasawa. Anya man day taya pangrengrengam kanyak, Raquel. Kayat ko apagsaritaan tati anyaman aparikot ang makadadail iti pamilya. Apay, ada parikot mo? Awan ti parikot ko. Ngam amangan no sikat ti adda parikot na. Awan ti parikot ko. Agyaman ak nga rod no kasta. Ala, maturog tan. Nagsakit ti tiyan kan. Puspong ko. Anay. Oh, apay nga do. Taptapaya ang matatyan mo. Kan, apay akas lamasaksaktan ka. Nasakit na talaga. Ha? Mapanta nga rod iti doktor. Tapno masigod day ta. Saanan? Masapol ang masigod ti anyaman amarikrik-nam. Tanarigatan. Ang mga no problema ti kidney day ta. Wano saan? Appendicitis. Wano anyapay di ta. Awan ti kwartak. At damat titangdan ko ang naglaba kan nagplantya. Isun at aramatin ta para iti doktor. Manaya ti kwartam dita. Adda na surok adwa ribo. Ang mga nagkurang. Agdiskitarak to no kurang. Anay ko. Tinapatag, umimbag ka. Ay sus, delikado ka pare. Ah, Amangan mo't da sakit mon. Kanayon kamot ngamin iti boarding house ni Trixie. ada nga ta makaakara sakit ni Trixie. Asino nga ron ti makam mo? Laganad ka kumalata Solisog tumot na dya babae. Isu nga ron ako nak anaganad ka kuma. Ada nga ta talaga sakit na. Kunada mat nga adda. Anya? Saan aya asakit? Sakit ti puso? Oh, Pare, saan nga ang angaw da ito eh? tinasaya at agpa-check up kan pare. Tap numaamuam da ita rekrik na. Napan kami nga rudon ka ni bakit? Met lagayam. Kahit, anyang iti resulta na. Di pa'y naala. Kasla maamakak paikit din ang mangala. Agpudno ka kanyak narto. Sardengan nakman. Anya ko matipudnokan ka. Adda naglulukwam ang hostes. Agsinatan! Naturod ka na makisina kanyak. Siguro dalalakin. Tila sasawam! Bagtit kan! Sikat ibagtit. Inak igi barangay hall. Kasaritak ni Kapitan tagsinatan. Kaya't kun ti makisina kinilakay ko, Kapitana. Ngam pamanik naglaang ti kasapulak. Yan tangay na ilawlawag mo mati atap mo, kan mangmanggag mo kadagiti tatao. Isingasing ko nga agpa-check up kamat. Iti kasta, maamuan no naakaran na ka ni Nardo, wano saan. Kapitan, No mapanagnakan nga adakan ka ti sakit anaala na iti babae. Confirm anaakaran ti asawam, kat inyakarnakan ka. talagang agpa-check up, Kapitan. Kaya't ko amaamuan ti pudno. Iti kasta, da kayo ti witness ko ang makisina iti asawa. Nanang, mapanak iti health center, nagpa-check up. No makita nga adda sakit ko, gapo iti pan nakaakar ko kininardo. Idarom ko, kat makisina akon kankwana. Day tatimbagak kini Kapitana. Anya? Ado ti makapanagnak, akanayon ni Nardo iti boarding house day ang hostess. Anya? Kan adda sakit na, ngam inlimlimad na kanyak. Limad nga inala na ti result ti examination na. Iso adyak nakita. Iso asyak mat ti mapan agpa-check up. Sige. Aramidem nga rin ti may parbang anak ko. No adda mat sakit ko. Talaga nga isina ko ni Nardo. Ta sigurado nga inakaran nak. Ngam inyo man ko nga imuna iti barangay. Tapno dinak balikogan ni Nardo. Ken tapno awan ti rason apang kabilan na kanyak.
Numakisina akan kwa na. Imayak dito boarding house mo. Takayat kong agsarita tayo tinalapat, Trixie. Ne, makapungpungtot kan samot, sweetheart. Kapaya di mo yung bagbaga kanyak nga dagayam sakit mo. Damot na talaga sakit ko iti puso. Ulbod! Anya ka iti problema, Nardo? Inakaran nak, Trixie. Anya? At sakit nga inyakar mo kanyak. Kat naalam dahi tayo tinagduduma alalaki. Trabahok day jay. Katawan bibiyang mo iti trabahok. Impasubo na ka. Kapaya di mo yung bagkakanyak. Awanan ka iti bain. Idarum ka iti panang tungpam kanyak. Tanang, tulungan na ka. Day, taapay. Kayan, day, apay nga ngagsangit kamutan, Nardo. Itarumnak na asawak nanang. Ay, di na ka idarom ti asawam. No awan basol mo. Tulungan nak nanang. Personal ti parikot yaw. At panagkunak, awan ti maitulong ko iti dayta. Nanang, oray no idarumnak ko man ni Raquel. Basta sana makisina kanyak. Ay, kasarita man na imbag. Saan asyak ti pagpakaasyam? Nakaigit ng ganun. Anya ting kandang na. Makisina ka nun kanyak ta asawak nanang. Diyak maklon da ito eh. Ay, saan asin sinan tinaramin mo apangkot yaw? Saan laat ti salon at yaw ti dinadaol mo? No di pa ika ti estado yaw ngagasawa. Ang pakasi ang kapitana. Ang kariyak. Ikanda ko may titsansak ng agbalbaliw. Sana siyak ti pagpakaasyam. Sana siyak ti pagkariyam. Sana siyak ti pagkidawam iti pangmakawan. Kapitana, tulungan na kuma. Tapno maornos ti estado mit asawak. Nardo, uray kasaok ti asawam. No ison tumatla ti matungpal. Awan ti maaramidan tayo. Ken, saan ang mabalin nga ibagami nga agsina kayo? No talaga akayat ti asawam ti sina. Agtungpal kayo iti korte. Kat korte ti mangedeng iti amin. Iso ano ko na nga agsina kayo? Awan ti maaramidak. Kat no talaga ang mapaneknekan iti korte ang nagbasol ka. Sangwem tinagbasulam, Nardo. Kapitana, uray no mataya ko. Basta mapakawan na kumata asawak. Raquel, da kayon ti agsarita nga agasawa. Ngem, si kalata ti masurot. No anyaman ti pangadeng mo, iso ti matumpal. Pangasim, Raquel. Kasyan na. Pakawalan na kuma. Agbalbaliw ako. Ikarik na ita't ibadog ko langit. Manangaasi ak, Nardo. Ada Diyos ko. Iso nga amok ti mga asi kan mamakawan. Kan sika ti ama dagiti anak ko. Iso apakawanan ka. Di ka agparinto mga umarakop kanya. Napakawan kan. Kan agkari kang agbalbalo kan. Agyaman ag, Raquel. Agyaman ag. Diyos ko. Agyaman ag. Talinaw lawagam ti panuno ti asawak. Kat napakawan ag. Agyaman ag unay. Diyos ko. Naskan kuma akanayon, ti kinatibker ti panagayat, ken panangipateg iti pamilya. Tababaan dayta, mailiklik tayo iti sulisog, apakadadaelan ti pamilya. Kang runaan na, ti Diyos kuma ti pagkamangan. Tunggal dumteng ti panubok, wenno parikot, ta iso ti kang runaan amangigiya iti intay aramidan. Papagayam, ditan tinagipusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag,
Insurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero Ramirez. Iti direksyon Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo